Kublaya pi warok ki pralog ki wasnyaw suk wo pat ye ki video how new channel hakani ke video kwa open snyaw cha pi wada happen kit no ya wi ukhana khanro cha Mizoram hospital hadin wam ye de ki doctor wo sumar ya o hamanipur neida wa cha siet u khan nyaw kuli hawakam te kaman pertuj uni ukhana uwakat once name irta we heywan cha siet u te ton pa ye yakani ke video hadu wakut khanang wa yo tip iye wasakhyat Te chua wo sedang ice video, lada em na perdi yong iki wampu em udah bu subscribe your new channel senyap hai subscribe, we ngat how to bell wa em hai tu kenang wa yo peten cho piu yo iki video wa thame, te ton sedang ice video. Uwi niki kena kanro uwa da tip pertuikam upongin muan, uwa arpo sans nem irta uwa da cak set kat nyau kuli, hei por wajia iya kan ad hatengra lerak Manipur, hakatu ka le tarik yong niu benai da penkit no ya o caka civil hospital aizol nin istep ka sengiblai, hadin wam ye deki wo sumar ya o haki hospital wa em ha Manipur. Ki doktor da pentip ki wada dep ki wo sai la so tali ki kuli na kamet yong ni ukhanro wei ki wi wan ki kuli em ki hajan ki thet wa ong ki kam ki vascular vein wei em kam wo sai ye ki ni ki kuli wadang sa de wa pen em kam da ki kor wa thame namo ka advanced medical intervention Kamte da phakit no ya o Nachura Chonpo district cha Mizoram kat wada ong ki doktor wam em ki yakam kate ka kor wa yi wo yarap sa yi ki ti ki kuli wa em hajan ki vascular vein kam wo kadaw heni wa hadu kate de em san hajar praspa arpo arngut ki nong Manipur wa yudwir cha Mizoram nadu wasdang iyakan ad ha Manipur Wei kat kam wada pentip da ka party Mizo National Youth Front nin kasngiblai da ongko wada em so ngut ki jaj bruzo ki wada tip pertui kam u Diamond Thang Po Khan Hwal James Nang Minglung wa u hat khan hoi da penkit yaki da ka airplane chipai cha Guwahati yo pha sumar yaki hadin wa cha siet wei to kuli ki haki benta wa pher imet yongki I wada penmen so jor yaki wei myo hoi de wo kit libo yaki da ka kari cha Guwahati kamte da penkit no yaki da ka airplane chipai Wei hadin ini nei liang ka party Mizo National Youth Front de I khublei ko ye umantri rangba ka Mizoram uwaman le uwaya khmat yong kani ka party upu zoram thanga ye bha we ye smat yong uwo yarap ye kini ki songut